Mwandiki munene wa kiama kia Ambas Ntere cha Meru Alhaji Mwendia na igikite uge bwa Kirito Murungi bwa kwendera nyambene kiri utongeria bwa Meru kiri kithurano kia 2027. Alhaji areathira tayari mwiriga jwatigania ni jukaririte giti kia ngavana kwa miaka 5 imenti ya karira kwa miaka 7.5 na nandi kukabwira kethira mutumantu ithingi akae wakanya gwita na mbere gutungatira Meru kenda muigembe atikawe mutugikare hari na chikinya atwe tugachienda turi antu ba imenti no ntuiturare no tongeria katwetekerie no ntu Meru twigintu kimwe mwegembe nakyo tunganirwe tuigwe kinyawe no atongeria antu ba Meru ni migambo ya musiasa Kimathi Kauroro gwatanirite na mwandiki wa kiama kia Ambas cha Meru Alhaji Mwendia bethirite bakigwatana na migambo yoro waringa bana wa Meru Kirito Murungi kuga giti kio ngabana siasa cha mwaka jwa 2027 Kibati kuma mirigene nyambene arana ndia tongeria baba shumiritie kuwa kinyabone uba kwenda inde tinyambene onthe bakiuge gembe nirore batikurita bana nikira bakuwa mianka 5 tigane ni arire gikundi na imenti ethirekere kundi kwa mianka 7.5 na kwao ni ontu thaiji ni mwegembe orite kundi giki bariuga nae wekanyaka ware ke kundi giki nethire kinya gikabirwa kiri siasa ene twitite na Kirito akia gavana a support ni antu batigania na antu begembe na antu ba imenti munya akia gavana a support ni antu ba imenti ni antu batigania na antu begembe Kawera akia gavana a support ni antu begembe ni antu batigania na antu ba imenti Kagita gaka ni mutuma gavana na kirage kondigaria mbere kinya mutuma amberia kurita ngugi ciacha cia kurita mutuma gitene cia gupinga mutuma 2027 ikwamberia which means mutuma kinya gaita ngugi kana karega ikurita kure antu babangite ro bakamurita gitene turitaga muntu gitene jonto atera rita ngugi imbi mutuma thithia kenda boamberia kumugambira ora bokamurita gitene mutume na haki ya kwethrare no tongeria o jabau bangi mwembe na haki kwethre no tongeria oja mutigania na muimenti kete kia ngavana ikiari tigania na munya thai to kuigwa akiuga na kwenda kuromba gite kia ngavana imbie eu yongwa atathithie ria kwenda gucoka kuthitheria Meru kankwenda kuuga gite tenyambene nkwenda kufafanua kindogo gite negembe no turia twaririe mantu ya nyambene tigania ne thaira kire nyambene lakini turenda kuuga gite negembe thaiji negembe gite kia ngavana kibwirite kwithira kiri narua na 2027 mutuma wa antu ethinkia akagombera gite kia ngavana kumegembe kingia tongeria baba riuga no mwanka mari ja Meru joja tatu jethire ja kingananua araba kwa gutina yarire bati kwithira rigitongeria ringirite gutongeria na bakioria karibe gembe ni untu ni bobari na nyama kanywa bakenda gutunywa yo nikiria bakuboria babati kwithira bakimikaria bakiuga bobari ba imenti bari tayari kubaikia ngugi kinyegembe ri na aki ya kwethra rena mutongeria ote antu bachiari bare atongeria na bange bachiaro bare atongerwa abu antu begembe kanya gaka ne kenu na ubore gembe kanya gaka ne kenu tigane ni na antu bau akai bakuona mitandao na guntu kungi twe tayari kubuikia ngugi antu ba imenti twe tayari kubuikia ngugi nekenda kinyabwe buigwa bore part of Meru na iro nkwera antu begembe na abwe bokarita bore moi gukaria gite batwe turi antu baimenti twena kugwirwa ria gite kiri gembe no ntu Meru kiugaga kote mochejwe kaeje jote karigwa mutwe dene gita ri gembe kuriga mutwe ke reportera tito cia Weru ria kwa rietwa ni mutuge Kare